Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi sakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rengga Dimas Wasih Sayakti bin Sri Agung, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya Anissa Putri Suwandi dengan mas kawin emas 2 mayam dan uang Rp1.142.600 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak kandung Bapak Anissa Putri Suwandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Selamat menempuh hidup baru untuk kakakku. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Dina satu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang, ngonceki kentang, ngirisi daging, ngirisi ayam, yuk masak nang jero wajan. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godong pisang ya disuwei, terus lemper yang bungkus koji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya hati-hati, sithik-sithik ya digamblari. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Dina Senin kira-kirahan, dina Selasa bayar sambutan, iki dina paman